icyo navuze ngo ndaciyama zanumva abantu bamwe bavuga ngo ni mwimukira wa pasiteri. Uzitwa umupasiteri wese umwungeri mwubake n'aba atarahamagawe n'Imana bizoshira, kandi n'aba yarahamagawe n'Imana ntuse n'uwarwana n'Imana. Amen. Sandi ko muri abapasiteri, sifa kwa Bwana, ariko ganyine ni mubebo. Haleluya, ni mubebo. Nzambivuga nuko ngiye kurondogora muri ibyo, ariko no navuga nibyo bazi. Nigeze igihe kimwe kwifuza kuba umujirisiti nanje umuyumbe, ndetse si n'umujirisiti. Mbona mu itorero tumye kugira ngo mpaka tugitangira kuvuga ngo reka nzoze nzibera umuyumbe. Nza gusobanuza umugabo umwe witwa Pondamari, bapaseri baramuzi. Ndari wiwe ndamubwira ngo kugira ngo ndeke ubupasiteri, kandi icyo gihe nari nkiri umupasiteri bene usengera imwe tarabarevera. None ndaguhanuje ngo mare kumubwira gutyo, yamambwira ngo atata utanga ubinda macho nini ube ngo nifuka amasengera sengera. Kazama ngo toka shetani, pepo mbaya aratokesha. Uyu mugabo namubwiye ko ndwaye, arambwira ngo nduzi ibyo wavuga, ngo iyo ni ikiziriko Imana yawe yakuziritse. Aravuga ngo ihene ini wacu mu mushyashya zirona zikarya ibintu by'abandi, no mu mihana zirya amafu n'ibindi. Ugiye gutunga ihene no kwishyira ku kiziriko, igiciye bigiye kona, ariko iri ku kizirikira arishikagaruka. Ngo icyo ngicyo ni ikiziriko Imana yaguhaye kugira ngo utazoje mu isuko hoha. None kuraza kwikura aho Imana ikuziritse, ugenda itakuziritse, uzigarura nta kiziriko cy'Imana kikurimo. Amen. Bwana asifiwe. Ibyo ndariyamye mwakira abantu bose uko bari. Ibyo kuyungurura no kumenya ukwiriye ni bya nyirabyo. Ikindi bashaka kubabwira ngo ni mukomeze, mugende mu bushake bwa Yesu Kristo, mu butungane bwa Yesu Kristo, aribwo mukomeze. Mureka ko kangiringiri ko kuja hepfo no haruguru. Hari ibintu nka bitatu ntashaka kuza kuvugaho. Izo ni inyigisho zo mu bundi buryo. Imana itubabarire. Murababaye ko tugeze muri izo nyigisho? Ndakibeshuje nje gasindi kuri YouTube. Yaba nari namubonye ngo mubwire ndakibeshuje. Icyo ni imparanga. Izo nyigisho muhaye mugenda muragura ni nyabaki. Izo nyigisho muhaye mwinjiza mu bantu. Nicyo gituma mwamaze divorce nakazi nagakaje keza divorce. Kwitu bakagira divorce. Yesu yarabihakanye. Aho iyo divorce yaje ryari ni hehe muzamu bisoma. Imana ibaho umwuka w'ubwenge no kumenya bitume muyimenya. Ntimakaze muyitiranya, yakagira umuntu uzobabesha ngo mwame mugenda, bitume muyimenya. Ubu abantu bari mu kindi, ntibari mu butumwa bwiza, bari mu kindi. Ndisubiyemo, abantu ntibakiba mu butumwa bwiza, bari mu kindi. Haleluya. Bene data b'abasore bakunda gushambura iyo babana, naje ngo basigare bantuka mu bandi. Reka mbabwire nibanga mwebwe mutazi Imana, kandi icyo kintu Imana yarakinibwiriye nje nyine ko ndababwira ngo mwoye guhugira muri ibyo ngibyo. Nimureke tugende kuko bikwiriye intore z'Imana. Sifa kwa Bwana. Tugende kuko bikwiriye ab'Imana, tumunezeza muri byose, tutenderanya, tutagira amazimwe, tutahohotera. Amen. Sinobeshera umuntu wangiza ukumeze ngo muvugire ibyo atavuze. Yesu yaravuze ngo ufite amategeko yanje akayitondera ngo ni umukunda. Murumishije?
ugira amategeko habe nayikanisa bagutegeka ukayitondera ngo ni unkunda. Kandi aravuga ngo unkunda azakundwa na data, ngo nje na data tuzama tuzatumwiyereke. Urumvise ibanga rihari ryo kubana n'Imana. Amen. Ndanezerewe cyane kuko namaze kubivuga. Wacu turi mu gutumirwa abantu benshi tukajana, ngakunda ko avuga ayiwacu afite imbaraga agakora ibintu byinshi bikanezeza. Singorwa igihe ngiye kumusubirira mu nanje ngakomera kavuga haleluya kandi bakumva biciyemo. Sifa kwake Bwana Yesu. Kandi turaba Imana. Sawa, ndasubira nze kubivuga nza kurangiza. Rero ngeze hagati. Reka nsome ijambo ry'Imana ryo tuvuga. Ngaho nyine umusomi wacu naso asome, yanasome. Subira usome Abakolosayi 1:10. Haravuga ngo mugende nkuko bikwiriye abo mwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Asifiwe Bwana. Ongera usome, narahavuze nani mugoroba Abaheburayo 13 ugere usome 7 ugere no ku 9. Abaheburayo 13 no kuri 7. Mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Amen. Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahoraho iteka ryose. Amen. Ikahepfo buke timukayobzwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyari ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana, udakomezwa n'ibyo kurya, kuko bitaye kuri byo bitabagiriye umumaro. Amen. Amen. Marira muri Abaefeso igice cya 4 no kuri 20 mugabo. Abiri ani bazavuga 20. Abaefeso 4:20. Ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Amen. Nushake tubrekera ahandi ndavuga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Turi kumwe namwe. Pastor yavuze ngo muvuga butumwe witwagaruka kazageza avuga ngo muturire. Natwe nanje ndabasaba mudutega amatwi. Kandi reka mbyirate tuvuga ibyo tuzi. Tidukabye inkuru. Titunahaha. Tuvuga ibyo twemeza n'umutima wacu kuko ari by'Imana. Amen. Kandi tubabonye tudaherukana, turashaka kuganira namwe, tuvugana namwe, bishobotse tuvurana hahanda, twomore amahwa, umwe yomora uwundi undi yomora uwundi. Urugenzi ntirwasibiye. Bwana pewe sifa. Haleluya. Rurakomeje. Kifiko ni mbinguni. Tunamshukuru Bwana. Kwa mrana numva neza, ntirwasibiye, ntirugira ikirubuza, ntiruzosubira inyuma. Kurya batubwiye ko turajayo. Urugenzi turarukomeje none nejo kugeza tugeza Imana dutegurije. Pewe sifa Bwana. Haleluya, haleluya. Uru rwandiko ndarukundo rw'Abakolosayi. Bavuga kuko umugi wa Kolosayi wari mu majepfo, ndagira ngo iburasirazuba bwa Aziya ya ruguru cyangwa Aziya ntoya.
wari ugiye kwegerana n'uwa Laodikiya n'uwa Efeso, hari ibice birebire ariko baziranye. Pawulo ntiyagiye kuvuga ubutumwa, ariko inshuti ziwe nk'uko mbaye mvuga pasiteri mugenzi wanje babanaga na Pawulo bahoraga bajayo, ba Epafra n'abandi, kandi Epafra bazavuga ko ari watangije yo umurimo w'itorero. Ariko haza kwaduka ibintu, abacu bakera bacaga umugani ngo akica ubukwe nakaburaganye. Uko muzamubona akantu kaza kaduteranya na Kristo Yesu, umugabo wacu n'umwami wacu, n'utuntu duto. Havuka inyigisho zitarizo, inyigisho zivuga kuko zikura Yesu kuba umutwe w'itorero, bahakana ibintu by'umusaraba wa Kristo. Urebye Pawulo yararusha arabibabwira, bahakana kuko hari n'inyigisho bavugaga ngo bakavuga ngo Yesu ngo yari umuntu, ni mwene Yosefu, ariko ngo Kristo yamumanukiyeho wa munsi yabatizwaga umwuka ukaza. Bakavuga ngo ariko kandi ngo agiye kuja ku musaraba ngo Yesu arigendera, ngo Kristo arigendera, kuko ngo bidashoboka ngo Kristo apfe. Izo nyigisho barazitembeza mu bantu, itorero ribura epfo na ruguru, utuntu duto tugenda twica ibintu. Pawulo aza Epafra asubirayo, aza kubwira Pawulo ibyo bahuye nabyo, amuganirira igisibya cyabaye na mucangamano wabaye. Pawulo arabandikira. Amen. Pamvu ziwe ko ari kubabwira ngo nimuve muri zo nyigisho ziyobye. Mundegere neza, Yesu ashimwe, mureke izo nyigisho ziyobye, muzivemo ashaka kuziyama. Bari barabwiye abantu ngo no gusenga abamarayika, mureke ibyo ntabihaba. Ikindi bashaka kubabwira ngo nimukomeze, mugende mu bushake bwa Yesu Kristo, mu butungane bwa Yesu Kristo aribwo mukomeza. Mureka ko kangiringiri ko kuja hepfo no haruguru. Amen. Hari ibintu nka bitatu biri muri aya majambo ntashaka kuza kuvugaho. Umuntu wa mbere ni umwami. Amen. Kristo wenyine ubwiwe. Yesu ashimwe. Pawulo aza kubabwira, yaturutse ahantu arababwira ngira ngo ni ku imwe nyine ni 14. Arababwira ngo ni waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone ko babarirwa ibyaha byacu, ngo ni ishusho y'Imana itaboneka, n'imfura mu byaremwe. Apewe sifa Bwana. Ngo yabanjirije byose kandi ngo byose bizobeshwaho nawe, ngo n'imfura ni umutwe w'itorero. Kundaza kuvuga ngo amaze kuzanisha amahoro, ngo amaraso yiwe yo ku musaraba. Apewe sifa Bwana. Amaze kuzanisha amahoro, amaraso yiwe yo ku musaraba. Ayo mahoro wiyarebera handi, karusingizwa njewe. Imana imaze kuzanisha amahoro akanza mu mutima, amaraso yiwe yo ku musaraba, ngo yiyunganisha n'ibintu byose, ngo ari ibyo mu isi n'ibyo mu ijuru. Bwana apewe sifa. Uri hehe wewe? Amen. Andi yamavuga ngo muri uwo ngo ni mu bwenge n'ubutunzi byahishwe. Tunamshukuru Mungu wa baba yetu katika jina la mwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwa Bwana.
Sifa kwa Bwana, sifa kwa Bwana. Hari ubwoko bw'umwanejeje igihe kimwe turi Bujumbura, nishagiye abantu bacu babanje kugenda muri mu Kinshasa, bagiyeyo ba mbere baroberwa n'abandi bahungu. Nari Bujumbura naje, dushitseyo ngo buce turagenda tuza gutaha, abantu bagezaza gufatira imodoka harya ku isoko nini turagenda duhura nabo bahungu bagiye Kinshasa, abagore babo bakabaherekeza, abandi bari baduherekeje begera, numva ko umukobwa umwe bari imbere yanje nanje umugabo umwe turi kumwe inyuma, abazo wabo amutungira urutoki, aramubaza ngo se uyu muhungu ninde nuwahi? Uwabo ngo aze kumusubizaga yanga kuvuga twumva yitungaho, aravuga ati ni umugabo wanje. Uwabo yamamubaza ngo niwe bwite wawe, undi yamamubwira ngo niwe bwite wanje. Mu byo mbaye mvuga byose ko nashaka kubabwira ngo Yesu niwe bwite wacu. Haleluya, amen. Niwe bwite. Ubwo bwikubana ndamusangiye na Satani, nico gituma ndukunguku ngira amahoro ku Mana, shima Imana, kandi sinjenje nyine, ni hamwe namwe mukunda Kristo. Apewe sifa Bwana. Takindi babwira turi mukubasanga ino, nijo ngiye kubabwira. Inyigisho zihindagurika, ariko icyo ngiye kubabwira, icyo tuvuga byose nibyo n'uwacu yavuze. Kristo ni bwite wacu. Ni mumurengereza amaboko nde. Amen. Tuvuge ngo niwe bwite wanje, niwe bwite wanje. Sifa kwa Mungu. Paulo yandikiye mu Baroma, ndagira ngo niwe yabwiye ngo ndabafuhira ku ifuhe rya Kristo, ngo dore n'abashingiye umukumwe umugabo umwe, ngo niwe Kristo. Ngo ariko ikindangaje ngo kurya yanzoka yoheje Eva, ngo Satani nayo karaza kubashuka n'uburiganya bwiwe kugira ngo mureke ya Kristo. Amen. Navuze ngo muri aya magambo nyine hariho uwo mwami, niyo uyumvuye kuvuga, kandi mbabwiye ngo niwe bwite wacu. Apewe sifa Bwana. Ikindi ngo mugende nka abo mwami turi bandi. Muri icyo mu Efeso ari wacu yasomye amagambo menshi ko yatukuye mu mwijima, biranezeza. Naje narivuze ngo ndarivuga ariko singirivuze, ariko handi haravuga ngo wanapewe sifa, ngo turi bande, ngo turabo yaremye. Amen. Turabo yaremye. Apewe sifa. Ukunda nawe turabo yaremye, turabo yaremye, turabo yaremye, turabo yaremye, turabo yaremye, ngo turemere imirimo myiza. Amen. Ngo tuzoyigenderemo. Ariko bacu we, umuntu azadukunda akatwambika kakanje ngo kararushe karaba kaje ku rwego ngo basiritandara barushe barandora ngo mbaye representation muzi ya musenyeri nje warumukuri ndize ntabaye ndakandu ko mu mizinga inganji, ariko ndacyazaga kubibuza. Turabo yaremye. Sifa kwake Bwana Yesu. Amen. Nugira ibigeragezo bizoza bikuzaho, uzubibwira ngo oya 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 winkoraho. Nduwo yaremye, nduwo yaremye, kandi yandemeye imirimo myiza yo kugira ngo nzoze ninezeza, nzayigenderemo, gendera mu mirimo y'Imana. Amen. Ngo mugende kuko bikwiriye abo mwami. Sifa kwa Mungu. Irindi jambo n'umunezero batubwiye ngo tuyinezeze, ngo mumunezeza muri byose. Uzarire azabaho ndekereza, uyu muryiga wa Nairobi urimo abantu mamiliyoni, mwe muhatuye bazavuga ko hatuye miliyoni zingahe? Timuzizi 15. Ariko abanezeza Imana none ni 0%. Reba n'ubu duteraniye turi muri ibingibi, turi imbarwa. Imana yaremye byinshi,
kandi yabishizeho byinshi, ariko ibiyinezeza ni bike. Ariko icyo nzashima Imana, namwe mugishime tuvuze impundu, nuko muri abo bayinezeza bake nakwe turimo. Rengeza amaboko uvuge ngo sifa kwa Bwana. Haleluya! Apewe sifa Bwana wa majeshi, apewe sifa Bwana wetu. Muri abo bake abikunda bayinezeza bamurambye barimo. Turabana muri niba naje bayinshizemo, azasenga ngaroha ngaseka kandi nanezerewe. Azayamavuga makuru y'uburyo byaba ngo turashinga, ngo tukarenga, ngo tukagera ku gaturiro kuri mukoko, ngo tukarya ibisheke. Ayavugaga iby'Imana yageze ikora. Amen. Humura, uruwo yaremye. Bwana apewe sifa. Uruwo yaremye bidasubirwaho, ikuremera imirimo myiza. Burya wabagiriye mu rutabura, Imana rero yaragambiriye iyi mirimo kuzoyigenderamo. Apewe sifa. Bwana asifiwe sana. Amen. Nivyo mpaye mvuga. Paulo amaze kwigisha abantu uburyo bikwiriye, ababwira kuko bakwiriye kuva muri izo nyigisho. Hariya twasomye mu gitabo cy'Abaheburaniya, haravuga ngo mwibuka ababayoboraga kera, ngo mwigane imirimo yabo. Suko ngo Yesu Kristo ndahinduka, muhindure ibihugu, muhindure ibindi, ariko Kristo ndazahinduka. Murumvishije? Muzokore ku bindi, imisatsi yanyu haya, ibindi byanyu mushaka muzobikore nihuza umwambara ni, ariko muze mumenya Kristo ndahinduka. Uko yarari niko azaguma. Bwana pewe sifa. Kristo wageuki. Amen. Aravuga ngo mwitaze mwirinde inyigisho. Ikindi ngenda kubabwira, ndababwira inyigisho zari kuri iki gihe. Kino gitondo nasetse, ndabona Pastor Mazuru wakanoherereje, nuko kari kavuye ku muntu wacu ndagira ngo. Bwana umugabo umwe wahagurutse, avuga ubundi waroheretse gupfa mwene wacu, ngo ikibi ngo ko baraguma kuvuga ngo inzoga, ngo yageza ngo inzoga, ngo inzoga ndibirirwa ibajana umwanya, ngo iyo ni imyumvire yino, ni imyezerere yino, ngo iriyaga mu bazungu ngo bazabazinywesha meza. Ayewe mwabarozimu, ninde wababwiye icyo kinyoma? Kandi uwo muhungu wabivuze ni umuhungu wa mukuru wanje, aho wa mwene data wacu dusange sokuru. Taranarenga ndango aho umushoni hana Kenya, abo bazungu yabonye bakoresha inzoga ngo ameza ni bandi. Kandi uwo nije wamumvishe nabi n'abandi, ariko abandi none babye bakoma mu mashi. Ubu ngo mwabajije abantu mu ikanisa muteranya, ngo abayumbe bavuze ngo ibiheko nakaroze nyanaka na nyanaka. Bene izo ni inyigisho ziroga abakristo, ziroga abana. Izo ni inyigisho zo mu bundi buryo. Imana itubabarire. Murababaye ko tugeze muri izo nyigisho? Ubuzima twari ku Gisenyi kandi n'uwacu turavuga turarobojoka, nango bamwe dutaye twatsi n'ubu hamwe ndibazaduha inyigisho. Hari abagabo basigaye bavuga ibintu bya kera bishaje. Ijambo ry'Imana rizarisaza. Bwana tubariki. Bwana tubariki. Kristo ndazahinduka yemewe. Nabara kugenda i Burayi, nageze muri Amerika kera, kandi ngiye ingenzi barabeshya, baracumunyaze. Habaye abanebwe bahangutse ariko bakaja hanze, ariko sindabona abantu batanga inzoga ameza. Ndakibeshuje njiga sindi kuri iyo tubi. Yaba nari namubonye ngo mubwire ndakibeshuje. Icyo ni imparanga, ni imparanga. Asandi kwa yibona. Bwana pewe sifa. Izo nyigisho muhaye mugenda muragura ni nyabaki. Izo nyigisho
muhaye mwinjiza mu bantu. Nico gituma mwamaze divorce nakazi nagakaje keza divorce kwitu bakagira divorce. Yesu yarabihakanye. N'Imana mu kurema yaremye umugabo umwe n'umugore umwe, kandi iravuga ngo bazabana karamata, ngo kereka urupfu ruzobatandukanye. Aho iyo divorce yaje ryari ni hehe muzamubisoma? Hari amategeko ya Mose, cyari igicucu kitujana mu bugingo, ariko Kristo arabivuga neza. Hari ino muri nibature yacu hajemo akajambo, ariko Pastor Murambya n'abandi muyibamwe muri benshi kavuga ko ameza bamwe baravuga ngo bakwiye kuyaheza n'abana b'incuka, abandi bari twazageza aho tuvuganira mu gikari, mbwira abapasiteri bamwe nimurekiriye asije nyabo muyihurira iyo ngiyo. Duhuriye hano ku by'amasengesho, tidukuriye hano ku bya doctrine, kuko duhahuriye turamaze mu menshi. No ijambo ry'Imana rivuga gutya, niko Paulo yigishije mu Bakorinto. Yaravuze ngo icyo nawe n'umwanya imikumenya nicyo ngiye kubabwira. Avuga ngo ijoro bamugambaniye mwe yenze umutsima kurya tuvuga arawushimira, arawumanyura ubaheza, aravuga ngo ni muri uyu n'umubiri wanje ugiye gutambwa ku bwanyu, naya ni amaraso yanje, muze mukora gutyo muhaye munibuka. Aravuga ngo ubwo turya umubiri n'amaraso, ngo tubaduhaye twerekana urupfu umwami wacu yapfuye kugeza igihe azazira. Hepfo akavuga ngo nicyo gituma umuntu mbere yo kurya akanywa azabanza yinire yisuzume abone kurya, ngo kuko upfa kurya atitaye kuri ibyo abahayishira urubanza. Ariko muri Bibiliya neza nimumara abantu bamwe babeshya ngo ameza umuntu wese ngo n'umwana yoyanywa n'umuki wese yoyanywa n'ibindi. Aho murambi muhaye muheza ijambo ry'Imana, ako kamina mususemo abantu muzokabavanamo mugowe. Imana itubabarire. Simvuga birebire cyane, amagambo yacu aravuga ngo mugende nkuko bikwiriye ab'umwami, mugende nkuko bikwiriye ab'umwami, mumunezeza muri byose. Hari ibintu bitatu Paulo yavuze muri uru rwandiko akazagenda abari mu ijuru bazagusingiza ngo nuza kwima ya ngoma yawe, nzumva umbwira ngo ngwino mfitaho nakugeneye, icarana wimane nanja. Sifa kwa Bwana. Bizova mu kwizera kwawe. Abatagira kwizera ndibazabayinezeza. Ndaza gusiriza ku kwizera kwa Abrahamu. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Avuga no kwiringira. No Paulo yandikiye Abaefeso, aravuga ngo maze kumenya ukuntu umwemeye Imana, ngo narabasabiye kugira ngo Imana baheze umwuka w'ubwenge. Umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Bwana apewe sifa. Nitsakurangiza ndawusaba Imana ibaho umwuka w'ubwenge no kumenya bitume muyimenya. Ntimakaze muyitiranya, yakagira umuntu uzobabesha ngo mwame mugenda, bitume muyimenya. Paulo yigisha mu Galatiya ngo ese ko mwagendaga neza, ngo ninde wabaje hayiyo ya rohora, ngo mukurikira ubundi butumwa, ngo ariko nta bundi butumwa bwiza buhaba, ngo ahubwo haba ikindi. Ubu abantu bari mu kindi, ntibari mu butumwa bwiza, bari mu kindi. Ndisubiyemo, abantu ntibakiba mu butumwa bwiza, bari mu kindi. Haleluya. Bene data b'abasore bakunda gushambura iyo babana, naje ngo basigare bantuka mu bandi. Tiberetswe ku rutubyo tweretse uriya mugabo mubona kuri ruriya rusaza ruriya rwarabonaga bacu kwera ko bene kuko mwisi ko kubona ibyo mu ijuru. Ariko nari ntarumva ateranya abantu, twarabanaga biriya kitadokana ngo biho leta ngo ibiyeko ndibigaba nibirozi ndibigaba. Nikitugani
ni kitu gani mbele ya mtu wa Mungu? Imana itubabarire, Imana itubabarire. Ese mwebwe uko mwabaye, nagira ngo mbabwire, twigeze kubijamo inganji ngo tusabikira Imana ngo ni Imana nabituyobora. Haba n'umuvyeyi Mariya yigeze kubivuga, aravuga ngo biriya ahubwo bafatikanyije na Satani guheza ibintu byaye imbaraga. Iyo babigisha kuko abantu bafite ububasha bwo kumara abandi, bakavuga kuko ibiheko bya semji kanisa babahaye bagira imbaraga zikanisa nkeya, izi biheko bakazinura. Ariko Yesu yabwiye intumwa ziwe ngo bahaye ububasha bwo gukandagira skorpiyo. Apewe sifa Bwana, haleluya! Byo gukandagira skorpiyo ni igisimba kiza gikomana, yabibahaye. Kandi nzamana abantu bimwe bazagira ngo babwira abandi ko bazaberekwa. Reka mbabwire nibanga mwebwe mutazi Imana, kandi icyo kintu Imana yarakinibwiriye nje nyine. Imana ndizikorana n'utuyayo, ubugabo butagira ububika. Wewe wogira umuntu ubwira ijambo akamaza hanze akaritangaza, umubwira agatangaza, wamubwira agatangaza, ugasohoka mwiringira ukazimubwira yandi magambo. Kandi simbesha ngaba abantu twabanyiriye. Abantu benshi babaye muri biriya byo gusamburiya, benshi barahangutse. Namateranya twebwe twaba nuwo bararuzwe tukamubwira ngo reka dusenge Imana irakubohora. Apewe sifa Bwana, apewe sifa Bwana. Naho mwebwe musikaye mugira gutya ngo tuzoza guhagarara ku mugore ngo ku misozi ya Kongo, ngo tubihamagara turi ku misozi ya Kongo. Kandi uko mbabwiye simba embeshe, umugore wanje yararwaye kimwe mu Rwanda cyane, anduma ngo uzohereze ngo amadolari 20, cyo amadolari 20 yari menshi. Ngo hari umuntu wavuze ngo baramuroze ngo afite ibiheko, ngo none yabasavye dolari 20 ngo azogende guhagarara ku misozi ya Kongo. Imana izayifashishe mumbabarire kuvuga ibyo, ko ndababwira ngo mwoye guhugira muri ibyo ngibyo. Nimureke tugende kuko bikwiriye intore z'Imana. Sifa ko Bwana, tugende kuko bikwiriye ab'Imana, tumunezeza muri byose, tutenderanya, tutagira amazimwe, tutahohotera. Munezeza Imana muri byose. Nta muntu wakayayo, umuntu utagira hibika uzufatikanya ibihambwa n'Imana. Iyo tugiye mu mwuka wera ni mu mucyo nguyu, ubu si nijoro. Hano hari wamenya ko ari nijoro. Hari uri mu mucyo uzubona ko hari imanga, ubona hari ko hari kiriya giteretse na kiriya. Nawe iyo wakiriye umwuka w'Imana uwishurirwa byinshi, ukabona iki ngiki. Wowe umusazi akubamiriza kuri umusazi ni kabandi, icyo atagira ndazabika, icyo abonye cyo bakibintu kukivuga. Tugira umutima w'ibanga. Birabakomerekeje ndagira ngo kirabakomerekeje. Bereko ibiheko bazanduka. Ko ndavugira gari bazama basubira nabo babeshuze kazi yawo. Twebwe tuvuga ukuri kw'Imana tuzitweruye. Bwana pewe sifa. Tugire kwizera. Ijambo rya gatatu yigishije ibyo navuze by'urukundo. Nimureke mbabwire ibanga ryo kubana n'Imana. Apewe sifa Bwana wa majeshi, apewe sifa Bwana. Ibanga kandi nihaye, ndavuga ngo mvuga mbambizi ko mvuze ukuri kw'Imana. Simfa kohotera, simfata yo kwipendeza, ntacyo mbaye mbasaba, nta n'isifa Imana yarayimpaye. Amen. Sinobeshera umuntu wangiza ukumeze ngo muvugire ibyo atavuze. Yesu yaravuze ngo ufite amategeko yanje akayitondera ngo ni unkunda. Murumishije? Ugira amategeko habe nayi kanisa bagutegeka ukayitondera ngo ni unkunda. Kandi aravuga ngo unkunda azakundwa na Data, ngo je na Data tuzatumwiyereke. Urumvise ibanga rihari ryo kubana n'Imana nukumvira amategeko ugakundwa n'Imana, na Yesu akagukunda ngo bakaza bakakwiyereka. Amen. Mureke dukunda Imana, niyo tuzonesha ibyo byose. Nababwiye ibiriya byo kunezeza Imana.
Bwana pewe sifa. Turacaye tumvikana neza. Tugenda kuraka kwa jambo ngo batagira kwizera ntibishoboka ko bayinezeza. Nimara ndababwira ishurirwa ryabonetse, mbabwira abo muri bo gira nirangirize nicare. Amen. Ibrahimu yari umuntu w'Imana, wari warahamagawe n'Imana, ariko yagiraga ibyo bintu ko ari bitatu: gukunda Imana no kwiringira no kwizera. Yahuye n'ibintu byinshi. Yageze mu gihugu Imana yamuhamagaye, igihe kimwe musuhuka arasuhuka, igihe yagazabesha ngo Sara ngo ni mushiki wiwe batamumuziza kabiri, ndetse mu Giputa no kwa Abimeleki. Ibyo bindarabikora. Uzi nandi makuru, amaze kuba umusaza, Sara aramubwira, Sara amaze gusaza, uri igipfu, ibi bintu tuzobisige ku musozi, ngaho jana uyu mukozi wanje umubyarire. Abyara Ishimayeli. Mumara kubyara Ishimayeli yari umwana, niyenda kurya tatuvuga ngo atangiye gukaminga. Imana irazata Ibrahimu ndati warahabutse wagiye icyo ndavuze. Niko nakubwiye. Sinakubwiye ngo Sara umugore wawe ni uzobyana umwana w'isezerano. Ibrahimu ati none se Sara ndacyamuteze mwiki? Amubwira ngo bitungwa binonoka, genda ufata uriya mwana na nyina haya mwishyamba, muzamuvugaga ibya Isake n'ibyo ngibyo byari byorusha. Ndango ndiyabuze kubwira Imana ati mbere imigisha kuri uyu n'umwana wanje nawe. Genda, sinshaka. Jambo ry'Imana rizari twigisha ngo dukwiriye kwihangana rwose, nitumara gukora ibyo Imana ishaka duhabwa ibyasezeranijwe. Sifa kwake Bwana Yesu. Twihangane nitumara kubona ibyo Imana ishaka kubikora duhabwa ibyasezeranijwe. Haleluya. Haleluya. Icyo ngicyo kibaho. Ndihuta. Ngo bukire nyine Sara yarasamye arabyaye, noye kubitindamwe murabizi. Ariko Imana ngo wana Isake nyine amaze kuba umwana wage wikoreye inkwi, yamaze kuba kabambe kabisa. Imana ngo iramubwira ati Ibrahimu we, undati ati ndagukunda. None ga nawe kuko ngukunda, peza uriya mwana wawe, genda umubage umushinje, ugira igitambo giranezerwe. Ibrahimu ati biracize. Ukuvuze gute? Mbaga umwana undi turamubaga. Ibrahimu ngo akajibu kwa Imana siyo nashaka, ngo aravuga atahari reka nkora ibyo ishaka. Ubwo ari we yabivuze izamungarurira nkuzutse. Sifa kwa Bwana. Pasipo imani tidushobora kumunezeza. Tutagira kwizera tidushobora kumunezeza. Ikiza kinezeza kuri iyo sura ya 22 haba amagambo nk'atatu. Hazavuga ngo Imana iramubwira ngo ugende ku musozi ndi bukubwire. Hepfo akavuga ngo Ibrahimu ngo agenda yerekeje y'Imana yamubwiye. Urumva nawe? Bwana pewe sifa. Tiyabushanya n'Imana. Imana yamubwira ngo ugende ku musozi ndi bukubwire. Imana irawumubwira. Hepfo akavuga ngo Ibrahimu agenda yerekeje y'Imana yamubwiye. Biragoye. Ubu wore bivyo abantu babamo, ibyo mubamo n'ibyo tubamo ni tofauti cyane. Bamwe mwerekeo nukutambika. Haraho Yeremiya yigishije aravuga ngo mwigane mubaririze inzira za kera. Bwana pewe sifa. Inzira za kera arizo mubariza. Niko twanasomye ngo mwibuka babayoboraga kera, kurya twakiriye Kristo ni kwa kundi. Ahandi aza kubabwira ngo ese ngo ibyo byose muri mwe simwe mwabyiteye, ngo none ngo iyo nzira yo mu Giputa ko murayikora mwiki iyo muyivuyemo. Ubu ngubu ndi muza abantu benshi aho bahagaze, singereranya kuri mwebwe tuwaye tugana ijambo ry'Imana. Nzi ko Imana ibakunda. Haleluya. Kandi Imana ibaha umugisha, Imana ibaneshereza. Ariko abantu benshi ibari ni wanyu mu kizungu ndetse n'abandi basigaye iwacu twoye naho ko waryoshye. Inzira zo mu Giputa bahagazemo turi mu gutangara icyo bazikoramo.
izo nzira zo mu Giputa barazikora mwiki? Imana itubabarire. Inzira zo mu Giputa mwahaye, inzira zo mu Giputa ngo nizi kizungu, ngo ni igisasa, ngo ni isigeze. Ndacababwira ubuhanuzi. Imana itubabarire. Ariko ijambo rya gatatu hazava ngo Aburahamu aragenda agera aho Imana yamubwiye. Sifa kwa Bwana. Tugira aho Imana yatubwiye. Wa mugore yabwiye Yesu ati se mwebwe abayuda muzavuga ngo tuje gusenga tuje Yerusalemu, abandi sokuru yari yaravuze ngo tuje tugenda ku musozi witwa Sukara, wowe uvuze uti? Yesu aramubwira ati mama, igihe kirahari yewe kandi cyasohoye, ngo ibyo abasenga data by'ukuri ntibazagenda i Yerusalemu, ntibazoja no ku musozi. Ngumva gisha ngumenera ibanga ngo Imana ni umwuka. Bwana bawasifu. Imana ni umwuka, ngo n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Benabo watu kama hao, haleluya, benabo ngo Imana izikunda ko bayisenga. Ni Imana mu mwuka. Sisi tuvuga Paulo yanditse aravuga ngo kadhalika na huyu Roho wanatuombea kwa kuugua kusioweza kutamkwa. Ni Kiswahili. Kadhalika ngo niko n'umwuka azadusabira mu mbaraga nke zacu ntituzi gusenga uko bimeze, ngo ariko umwuka wera azani imini itavuga imbere y'Imana, ngo azasabira bera kuko Imana ishaka. Aho abantu bari mu kunanirwa gusenga mu mwuka, mugiye mu bintu by'iki gihe, ngo iby'iki gihe niko basenga, mu by'iki gihe niko bamera. Nimupfukame mu mwuka w'Imana. Amen. Agera handi Imana yamubwiye. Nimuguma aho Imana yatubwiye niho heza. Reka nje kurangiza mbabwira ubuhanuzi. Murabukeneye kaniguza gusa. 2015 Imana yatumye umuntu kuva mu irejo ya Tanganyika iri Karemepfo province. Iramubwira ngo ndagutuma ku bantu bitwa Abanyamurenge, ngo abwire Imana ngo iryo zina. Ati ndizi nabi. Urizi nabi gute? Nabicanya ahubwo. Ngo Imana iramubwira ngo ugenda n'ubwoko bwanje, ubwoko bwawe ndati. Imana iramubwira ngo ndabakunda. Icyo si cyiza? Muzi ko Imana ibakunda? Ni mukoma amashyi numva. Anatupenda Mwokozi, anatupenda, aradukunda Umukiza, aradukunda. Amen. Imana ngo iramubwira ngo ugende ubabwiye ngo ndabakunda kandi nabahaye ijambo ryanje. Igituma mbakunda ngo ntibagira ibigirwamana, ntibagira na umuhana wabo bazatangira kubakira Imana. Ivuga ibintu ko ndagakorondogora, mfite inshuro nakubabwira. None ugenda ubabwire, ariko ibyo bintu batagiraga ubu ngo batangiye kubigira. None ngiye aramubwira ngo ugende, ngo igituma nakubwiye ngo n'abantu banje, ngo ikimenyetso ngo wayi nabahaye ijambo ryanje. Bose baremera. Uko kandi twemejwe n'ikindi n'Imana yadushatse. Tumutukuze Bwana wetu. Mwatugoboye abasaza babonye abantu babo bakumbuye. Ariko reka mvuga ko ndangize. Sifa kwake Bwana Yesu. Ukubera ibyaha bagiyemo, icyaha cyo kwiba, no icyaha cyo kwica, icyaha cyo kwangana, icyaha kibigirwamana, none ubu ngubu babigiyemo, ngiye kubahana. Igihugu cyabo nzagisambura kandi bazogira umwishori w'amarira, kandi nta wundi uzobatabara kereka njyewe Imana. Nzobohereza mu mahanga, ngo ariko ikintu ngubwiye ugende ubabwire ngo iyo mu mahanga bazaje. Nicyo nashatse kubabwira
ngo iyo mu mahanga bazaje nzabagabira ijambo ryanje. Ngo amahanga azakizwa ku bwabo. Ko mwanumva neza? Amahanga azakizwa ku bwabo. Ugenda ubabwire bave muri ibyo ngibyo. Ngo ariko ngo nubwo bazogira gutyo nk'abahana, ngo ariko uzotura, ngo nibuke isezerano n'abasezeranyije, ngo mbagarure mu gihugu kandi igihugu bagitware, kandi ngo bazavuga ijambo ryanje karibu ku isi hose. Amen. Yaraje ashika iwacu agera kwa Muzehe Makombe, yaragihari arabimubwira ati bambwiye ngo niwe mupasiteri mukuru ino, mbikubwire mbamagara abapasiteri. Ati sawa, ukoze neza, tariko ndakujana ku muntu ushobora kuguhamagarira abantu, je ndashaje kandi abona uhamagara niyenda bamwe ndi boza. Araza arambwira ati hamagara abantu, nguyu umuntu ndamugushikirije, ndabahamagara yarabitubwiye ibyo bintu, singenda vuga kantu nakandi. Ariko icyo nagiye kubabwira, dufite isezerano ridakuka ryo kuvuga Imana no mu mahanga. Nimukoma amashyi. Dufite isezerano ridakuka kandi twishimira ryo kuvuga Imana mu mahanga. Apewe sifa Bwana. Apewe sifa Bwana. Ya haho nimugende kuko bikwiriye ab'Imana b'umwana. Mugende muri iyi si Imana yaduhaye kabo umwana. Mureke kugenda nk'abanyamubiri. Mwaje gusanguruza abantu, ntimwaje kubasanguza. Mwaje kubibwira icyiza, ntimwaje kwigana ikibi cyabo. Tugende nk'ab'umwami, tumunezeza muri byose. Bwana apewe sifa. Haleluya! Haleluya! N'abari mu kugira ubwagarwa ngo abapasiteri babaye benshi, iyo babaye 500. Ikibi nuko bo batari bo neza, ariko n'abari bo ndi turi binshi. Duhawe isi n'umwami wacu Yesu Kristo kuzoyibera bahubiri. None ko muri fata uko bitari? Niba baza abasengera indowa za kabiri ngo barimo abapasiteri, mwahinduye. Ko mwaje kwigisha Imana ukuri, mwaje kuzingazinga. Iyo si uruzinga bageze bavuga. Tugende kaba umwami, tumunezeza muri byose, twera imbuto z'imirimo myiza yose, kandi twunguke. Asante sana. Dukome mu mashini kuri. Narangije. Twunguke kumenya Imana. Sako navuze ngo turasengera Imana duweze kuyimenya. Amen. Haleluya. Dutumwe muri iyi si, mwaje gusangurura iyi si, mwaje kwigisha abakenya ndimo batinyi. Twagiye kwigisha abazungu iriya bamaze kwemera. Ejo bundi umugabo nyine ugira nibature Aimable ni wiri wacu, ya sinzi kundu yambwiye duhe tuganira, ambwira ukundu abazungu bari mu kuza kumubaza biriya bintu babinezererewe cyane. Ubu ngubu pasiteri nuko atazayibuka, umuntu ibyo yahanuye yenda azabyibuka, ariko warabyanuye. Wigeze guhanura turi kumwe nawe, uravuga ngo mutahubiri injili, ngo mutavuka amabonde na bahari, ngo muzoca mu biti uriye. Amen. Turi mu bushake bw'Imana. Natinze. Turi mu bushake bw'Imana, titwayobye, tituri ibifu, tituringanya amataho. Bwana Joseph. Haleluya. Turi mu kirari cya Yesu. Yaravuze ngo nimugende kuko bikwiriye ab'umwami mumunezeza muri byose. Munezeza Yesu iyo tubibwiye abantu ubutumwa bwiza. Iyo tubugoretse byabigiye nabi. Nimuhaguruke gira dusenge. Ndasenga ngo Imana ibaheze kuyimenya, uyikorere.